أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam ɓawon yettude o bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata ɗum ko allah mo maraɗiɗa bo julla e ɓurnaɗo tagefongo muhammad sallallahu alayhi wa sallam kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko ɓen fuu e kala wonɗo e lawol ɓeɗo du'ano mawɓe meɗen wuruɓe e fatiɓe haray musidɗo moɗon abdallah diallo bruxelles salmini on ka kikiɗe ɗo salminago dina salminagoji sakitoyteɗi hakkude yimɓe aljanna ka nder aljanna yo allah waɗu en e ɓen ɗon mi landege sayi on foppo haray hiɗon e jam menen ga alhamdu wa shukru lillah haray hande kadi bajjo seniɗo wawɗo mo ronkata on mo mara ɗiɗaɓo o hoddirani en kadi o muuyi kadi yen fottuga kikiɗe ɗo hande ka julirde meɗen ɗo masjidi ibadurrahman e nder laake en bruxelles belgique haray ka page meɗen facebook lawol kisal lo inchallahu ka duɗal meɗen ahlu sunna wal jamaa fi alluwal sumaye wuwgal ngal fo e lewru be lewru haray musidɓe julɓe tedduɓe mi torike allah yo allah waɗu hara ko mi woni e yewtirde go fi allah o maranalanka bonata to ñande surroɓe arti mi torike on allah mi tororimo inɗe makko ɗen e sifaji ɗin fou ono wonɓe darude wonɓe feƴiɓe ɗum ɗo kadi hako fi allah wonnon e daride ya rabbal alamin ado en naande yewtereji meɗen ɗin haray hiɗen salmina wonɓe salminde en fo enen kadi en salmitiki en landige so tawi ɓe foppo hiɓe e jaam haray wonɓe torade du'awuji ɗin fop ko allah woni jaabinowo ittayɗo ande anuɗo yo allah ittan kala marɗo ande ya rabbal alamin wonɓe torade du'awuji ɗin fi nawnaje ko allah mari cellal yo allah dikkin kala nawnuɗo julɗo ya rabbal alamin wonɓe torade fi kaydiji ko allah mari kaydi yo allah okkor kala mo jogaki kaydi wondude nafa e barki ya rabbal alamin wonɓe torade fi jiidi ɓen ko allah woni okkowo jiidi yo allah okku kala mo jogaki jiidi wura okkoramo ko wuuri waɗa barki mi toriki allah mi tororide inde makko ɓen fou inɗe makko ɗen fop e sifaji makko ɗin fop bismihil azam yo allah yaafo mawɓe meɗen ɓen yaafo mawɓe fuuta dialo wuruɓe e fatiɓe ya rabbal alamin musidɓe julɓe tedduɓe hande alluwal suumaye meɗen ngal ko honɗum yewtaten ɗo fi muɗum ko toɓɓere mawnde hulɓininde nde wattanten hakkille muɗum ko honɗum woni ɗum wota a taƴano hay e goto wota a taƴano hay e goto si a moƴƴi wata a fellito si a boni kadi wata a taƴo an sikkuɗo hiɗa moƴƴi on wata a fellito an wonɗo yahude bimbi e kiikiɗe jemma e ñalorma ka juulirde wata a fellito an wonɗo e yarde beere an wonɗo e wadde jeeno an mooriɗo rasta an heɓuɗo fattu an heɓinɗo fattu an faggitiɗo bakkatuji an sirkowo wata taƴo yurmede allah nde kon ɗo woni yewtere meɗen nde ni musidɓe julɓe tedduɓe allah himo fonti juuɗe makko ɗe ni musidɓe julɓe tedduɓe allah sokino dambuɗe yiite ɗen ɗe fop majje o udditanino en dambuɗe aljanna ɗen ɗe fop majje tentini dambugal tuububuyel sokatake musidɓe julɓe tedduɓe mi waɗanayi on ɗo qissa raɓɓiɗuɗo ko fillani en mo ko aba hurayra radiyallahu anhu aba hurayra oɗo ko jeyaɗo e sahabaɓe nelaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam aba hurayra ko kanko ɓuri fillagol makuji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ala filliɗo sifa ko filli ko oɗo wi wo sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wo naniri nelaɗo allah on mo jam e kisiye woni e mum hiɓe maka wo wonino fewno bani israila wo worɓe ɗiɗo siɓɓe welduɓe jente moƴƴa yewterne worɓe ɗiɗo musiɓɓe tawi hiɓe weldi kadi tawi arano on golle makko wo ko waɗugol boneji yarugol beere fiima dorog jeena wujja jatta fena tooña kala ko anduɗon kon ko wi'ete bakkatu
ko ɗum woni golle makko. Kala ko anduɗon ko wiyete bakkatu waɗugol ko ɗum woni golle makko. Ɗiɗaɓo on tawi o ko aaden fewuɗo, golle makko ko horugol e juulugol e jangugol e jantagol inde Allah, juula jemma, itta sadaka, jokka enɗan. Golle makko wo ko woni ko fi Allah. ɓeeɗo ɗiɗo noon ɓe seedata, hiɓe welti kadi ko siɓɓe kadi. Kala tuma nden no neɗɗo moƴƴuɗo yi oya o innami torike mami jeejima accu waɗugol ko boni. Nde ɓe fotti o innami jeejima accu waɗugol ko boni. Nde ɓe fotti o waajomo. Nde ɓe fotti o waajomo. Kori accu, kori wata waɗu ɗum ɗo, kori reeno, kori hulu Allah, kori andito amaye. Ko ɗum ɗo woni golle o. Nde ɓe fotti ko ɗum o waajoto o neɗɗo bonɗoɗa. Wonoyi noon ha ñande go tawi o waajike ha o ronki. Oya ñande be ɓurtay woni yaarugol yeeso. Nde ñande ɓe fotti o inni mi torike ma accu waɗugol ɗi boneji. Kori accu wata Allah ware hoore ɗiɗo. Oya inni tertolam kere hiɗen kafi gabru. Tertolam mi inni est ce que hiɗen kafi gabru haɗi selalam, haɗi acci dalan e joomi am, haɗi terto dalan e taguɗo lan on. Kere Allah anda fi am. No wolirnogol konngol ɗo wonnoɗo e waajade on ɓernde makko nden ƴawi o seytini. ɓay o seytini o yini womi wondiri Allah, an Allah yafatako ma. O yini wo o wondiri Allah, Allah nadatamo aljanna. ɓayo woli ɗi konguɗi hulɓiniɗi ɗo ka o wowluno ɗiɗo Allah subhanahu wa ta'ala on o seytini o tikki. O wari ɓe ɗon ɓe ɗiɗo non ɓe maayi ɗon. ɓay ɓe ɗiɗo non ɓe maayi ɗon Allah immintinoyiɓe non ɓe dari yeeso Allah subhanahu wa ta'ala. ɓay Allah darniɓe yeeso makko o landi neɗɗo tinninoɗo on, wakkilinoɗo on, waɗaynoɗo on piiji moƴƴi. O inni ene hiɗa andi ka anga ko mimmi anda, ko fi hon ɗum townanta hoore ma e dow am min Allah, ko fi hon ɗum innanta Allah yafatako oɗo, ko fi hon ɗum innanta Allah min Allah mi nadata oɗo aljanna. Ndaare décision Allah subhanahu wa ta'ala mo ƴetti on. O noddi neɗɗo waɗaynoɗo bakkato, fimaynoɗo yara dorogo, joni ɓe fof ɓe maayi ɓe fof hiɓe yeeso Allah. O inni yahu naatoya aljanna sabu yurmede ande min Allah, waɗaynoɗo piiji bonɗi ɗin. O noddi o inni an waɗaynoɗo, o inni taw waɗaynoɗo bakkatuji o yo yahu naatoya aljanna sabu yurmede Allah nde. On ɗon ƴetta naɓa aljanna, o naatiri aljanna sabu yurmede Allah, wona sabu golle makko moƴƴe. Ay hay hunde ala ko golli ko moƴƴi. O noddi malaika ɓen o inni nange oɗo kolmbon mo jolkon mo, naɓon mo yiite jahannama. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. On say Aba Hurayra o wi'i, o inni wallazi nafsi bi yadi, wo o wondiri on mo wonki makko woni e juuɗe muɗum, ɗum ko Allah. O wondiri Allah. O inni neɗɗo no wowla konngol gotol ngol naɓa mo e nder yiite jahannama, ngol bonna gurdam makko, ngol bonna kadi laakara makko. Ko ɗum o musidɗo ɗo rewaynoɗo Allah, juulaynoɗo, hooraynoɗo, hajjaynoɗo, jangaynoɗo, jantotonoɗo inde Allah, waɗaynoɗo ko moƴƴi, ko sabu konngol makko gotol pet naɓi mo yiite jahannama. Oɗa ko sabu ko wi kon tertodan e joomi am. Allah subhanahu wa ta'ala yaafimo, ko yaafoto bakkato ko Allah, ko naatiroyten aljanna ko sabu yurmede makko. Musidɓe julɓe tedduɓe wata en taƴano musidɗo meɗen hay e goto. Musidɓe julɓe tedduɓe no bakkatuji maɗi wa'iri wono ɗi wa'iri, wata taƴo yurmede Allah. Allah ko o moƴƴo, Allah ko o yaafotoɗo, Allah wa'awa bolonda bonɗo, Allah wa'awa min, o wa'awa ma, laysa ka mislihi shay, sifa Allah ala. Bakkatu mawnari ka Allah, ɗi ɗuɗari ka Allah, ɗi hulɓinaki ka Allah, ha tawata sa tuubi o jaɓata. Moƴƴere nde ɗuɗari ka Allah, nde labaka ka Allah, nde towari ka Allah, ha bewirande tawata Allah no haton jinemo. Ko natiroyten aljanna ko sabu yurmede makko.
ko naatiroyte yiite jahannama yo Allah dandu en ko sabu nun al makko. Musidɓe julɓe tedduɓe, neniraɓe tedduɓe e bandiraɓe tedduɓe, wata en taƴano hay e goto ko yen toro Allah kala neɗɗo ɓoyliɗo yo Allahu fewnumo, ko yen toro Allah kala neɗɗo murtuɗo yo Allah artirmo ka nder diina, ko yen toro Allah kala mo fewa yo Allah fewnumo, fewuɓe yo Allah tabintinɓe, moƴƴuɓe yo Allah duuminɓe, e moƴƴaɓe yo Allah moƴƴinɓe. Ko ɗum haaluɗen toragol. Wata en taƴano neɗɗo wonɗo e yarde beere, noddenmo o artay. Wata en taƴano neɗɗo muuriɗo rasta, noddenmo o artay. Wata en taƴano neɗɗo sonnajo ma gorko wonɗo e jeenude, noddenmo o artay. Juulen toranoɗenmo Allah, itten sadaka toroɗen Allah yo Allah fewnumo. Wata en wikkomo, wata en añumo, wata en aybinmo, wata en iññinmo, wata en woɗɗitomo, ɓannenmo. Sa ɓannimo takko ma no gasa ɗum ɗo wawa wonde sabu ko ittimo e koye boni kon, o arti e ko moƴƴi kon. Kono si a wikkike mo, a duñimo, a haykimo, ko honno oɗo wawata ɓadorade? O wawata ɓadade. A iññinimo, oyne yawa joni o yaw o deppito e muɗum o wona ton, hande kadi o taƴike, o perdi espoir. Wona non. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko ɓe maaki, la an yahdiya Allahu bika rajulan wahidan, nde wahata wonde sabu ade goto feewa, khairul laka min ad-dunya wa ma fiha, ko ɗum ɓurma e moƴƴande sa okkama aduna on fop e kala ko woni e aduna. Neɗɗo so heɓi fattu waɗi wata en harkimo fi ɗum. Allah no yewti fi makko ko honno sariya o yewti, o haykatake. Si neɗɗo waɗi jeeno, o waɗi bakkatu, kono Allah no yewti ko honno o tuubirta, o tuuba o rutto. So tuubi o ruttiki hande kadi ko honɗum kadi hina an o waɗi, Allah subhanahu wa ta'ala jaɓayɗo tuubobuye on, o jaɓanimo tuubobuye. Si o yiɗi o yaafike mo, so o yiɗi kadi o lettoyimo, so o lettimo ko sabu nunɗal makko, so o yaafike mo ko sabu yurmede makko. Yurmede Allah nden yaajani wasi'ati kulla shay, yaajani kala hunde. Sa waɗi bakkato ha hebbini kammol ɗin jeɗɗi e leyɗe ɗen jeɗɗi, a tuubi a ruttiki ka Allah hara shirkanarimo, Allah yaafotoma ɗi fop majji o wattanama moƴƴi. Musidɓe julɓe tedduɓe, no woodi rondiɓe bakkatuji, no woodi wonɓe rondade bakkatuji, no woodi faggitiɓe bakkatuji. Kono wallahi summa wallahi wata goto taƴo. Jente Allah no yewta ka Qur'an, qul ya ibadiya allazina asrafu, ko ono yo jiyaɓe am fantinɓe bonki ala anfusihim e dow wonkiji maɓɓe, la taqnatu min rahmatillah, wata on taƴo yurmede Allah nden. Allah haɗa ɗon, inna allaha no Allah yaghfiru zunuba jamia, Allah yaafoto bakkaton o fop makko, innahu huwal ghafuru rahim, ko kanko woni yaafotoɗo, kanko woni yurmeteɗo. Tuubu ila Allah, tuube faade ka Allah jamian on fop, ayyuhal mu'minun, kono yo gomɗinɓe, la'allakum belajo onon tuflihuna on malete. Tuubu. Woodi musidɓe meɗen, sukaɓe sifa meɗen arnoɓe Europe, hewtita e Europe, anda ley anda dow, jombidiri e porto jombi ɗum, waɗi bakkatuji, hewti tuburtoɗa, yaltu e bone on, ɓiɓɓe heɓi ke nder muɗum, danko ɓen ɓiɓɓe hara haykari ɓe hara inñinari ɓe, fattu mara probléme hay e hunde. Bakkato on ko fawi ko nene makko e ɓen makko, a waɗirino sabu majjere, sabu faale kaydi, fi ɗaɓɓugol no wuurira, fi heɓugol kaydi no wawa yarude, ko arnoɗa ko ɗaɓɓugol gurdam, rewruɗa e ngol laawol ɗon ngol Allah yiɗa yarlaki. Hande ninsu regreta ka ɓernde ma, jaka mi waɗatano, wulla yeeso Allah, inna Allah accanan, mi ninsi ko mi waɗani, Allah mi torike ma yaafolan. Allah ko o yaafotoɗo. Woɓɓe arino ga sabu ko jokkodiri ga e yimɓe bomɓe, yarino beere, fimino drogue. Hay haɗi ruttoɗa ka Allah, inna Allah ila hande mi fimitata, ila hande mi yaritata, ila hande mi waɗata ko boni. Allah jaɓate o jaɓante. Allah no weltora tuububuye goɗɗo e meɗen, so o tuubi o ruttike ka makko, ɓuri neɗɗo majjiraɗo so o yiiti ko majjirako. Allah wa'awa bolonda bonɗo. Tuubu ila Allah, tuuba e ruttoɗen ka Allah. Tentinino fewndo ka lewru sumayeɗo.
Allah fewno no kolbi sheytanuji ɗin fop majji. An o bandirawo tedduɗo rondiɗo mesh rotiroɗi wallinaka leydi inna Allah ko feƴƴi accana Allah inna mi accanima on bone mo wannoɗa ɗo mi wattanimo kam mi transforme mi wattanima ko moƴƴi kono wata fillo. An o bandirawo uddituɗo salon de coiffure hara kaka Allah yeddete morugol mesh wallahi no harmi ñande ɓe ko bakkatu on mbuɗi ko heɓata ɗon hino harmi ta ƴettuɗi ñammina hoorema soda ɗum conci ɓornoɗa ñammina ɗum ɓiɓɓe ma ñammina ɗum mawɓe ma wallahi no harmi bandirawo. An tun e wonki makin sa walike a mijitike a anda hino harmi. Bandirawo tedduɗo marɗo salon de coiffure hara ko mesh hiɗa yiɗi walade maya nawnare nangama tentini fewndo ka o corona woodi ɗo waloɗa haraɗa aynira fofango haraɗa udditi salon de coiffure ka mes a yiɗi ɗum ɗon tawama a andi a nawniɗo a dikkay a dikkata koye juuɗe Allah woni. Hiɗa jogi salon de coiffure mesh ka Allah yeddete. Bandirawo tedduɗo ni ko plein sumaye fewndo a yiyata hay e goto julɗo sonnajo morotonoɗo mesh tawata hara fewndo ɗo ni hara himo moori ɗi ittama sabu kulol Allah ko itte maɗi ko ittan ɗaɗi ko ɓay a faala wadde dewal laaɓugal ko fi honnu wattanoytaɗi kadi si sumaye o yehi a faala wi'ugol Allah miɗo wowma ɗoftade respectama teddinama rewama kono ko nde mi faala wo ko ɗum falɗa wowlande Allah ɗum no hulɓini wata waɗu ɗum musidɗo julɗo tedduɗo bandirawo tedduɗo. An jogiɗo boîte ji uddituɗo ka amete sumaye hewtay ɗum fappu soke a udditoyemo kadi ɓawo sumaye julɓe Allah ɓen ɓe rewi Allah sokimo ka sumaye a faala bonnande ɓe baraji ɗin hara ko an woni sabu ta udditumo ɓawo sumaye. No woodi boy ka ɗaɓɓirte no woodi boy ka jawdi heɓorta hara ko jawdi laaɓundi hara nangol laawol ɗon. Musidɗo juɗɗo tedduɗo an neɗɗo mo juulatano sumaye hewti kaftaneji ɗaɓɓama jikruji sodama jilbabuji sodama yudninaji sodama tiggare ƴettama waɗama ka hoore a fottay hande e bandiraɓe meɗen tedduɓe sa yii no ɓe sayiji go a wata ɓantude gite ma fondo hande sa yiɓe a tawa hiɓe foti hiɓe laba hiɓe yooɗi conki l'islam no ƴetta no tiggi ha moƴƴi ɓandu foppu hino buuma. Bandirawo tedduɗo ko nun ittanta ɗum ɗo valeur suddiɗo teddugal suddiɗo succès makko ko so suuɗi ɓandu makko nun e worɓe jananɓe ndaari piihoy nayoy koye nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam innuma an o bandirawo wosi a waɗi koyɗon ñande mayɗa o aljanna on a natiroye kala ka faalaɗa juula waktuji ma ɗin joyi hora lewru sumaye ma ndu teddina modibbo ma o rayna ɓandu ma ndu ñande mayɗa o ko a bienveni aljannaji ɗin fop kaka falɗa o natiroyta ene a falaka ɗum ɗo hiɗa yiɗi ndeɗa maaya haraɗa ɓorni conci sexy hiɗa andi ko Allah ƴettitayma ndaare o miñirawo meɗen sagata meɗen ka Allah subhanahu wa taala ƴettitimo ɗo o andano so naati e nder ndu suudu ndu sumay hara o wawata yaltugol. Imagine non an si tawi hiɗa naati e nder suudu beere hino ka salon ma beere hino ka chambre ma hiɗa walodi e debbo janano hiɗa moori mes hiɗa waɗi rasta hiɗa waɗi coiffure ji ka hoore ma si mayde noon nangima ɗe nder o jemmano ko hombo sancano e maɗi ko malaikaɓe ɓen ko honɗum innoyta malaikaɓe ɓen ka nder ɗabru ma hiɗa yaadi e mes hara ko ɗum ɗo ko honɗum innoyta malaikaɓe ɓen ka nder ɗabru ma hiɗa walodi e gorko janano mayde si ƴettitima e nder muɗum hiɗa wawi ƴettude ɗo ƴetta ɓornoɗa ha moƴƴa hiɗa yaadi boîte ƴawa e auto ma ƴawa e tram ma métro ma bus kala ka ƴawɗa accident waɗa lutta e muɗum ko honɗum innoyta Allah ko honɗum innoyta Allah ko honɗum innata ɓe malaikaɓe. Mi darnira yewtere anden neniraɓe tedduɓe e bandiraɓe no woodi musidɓe meɗen bandiraɓe meɗen kotiraɓe meɗen e gore meɗen e sukaɓe tawata ka plein lewru sumaye ɗo ni hara nene maɓɓe no seytinani ɓe hiɓe taƴiɓe ma ɓe taƴi musidɗo maɓɓe julɗo ɓe inna hiɓe horude ɗon ndaare sama kala e nder soobe jogi to ɓernde ma nden watta jaɓu mayde hara an e mawɓe ma hiɗon haɗi watta jaɓu seconde goto feƴƴa hara nene ma e ben ma weltanakima a andi ko woni tuma nde mayde ɗeɗɗayma
hewtino ɗo kanela alsallam makono ɗo wo so hewtoy ka akhiru zaman ka lalnode aduna ko wiyete kon ko mawtul fajaa ko ɗum wiyete crise cardiaque hara nani to tunkari maayi hara nawnari hay hunde hiɗa yiya journaliste jo ka woni e wolde ɗon micro on ko ɗon yanata o piito ɗon hino wawi wonde min kam woni e wolde ɗo waɗa ɗo kep nde wotere ɓina oustad abdallah hanki ari ɓe wadde yewtere ɓe maayi ko ɗum waɗi ko accident ɓe yiyanu ɗon wallahi summa wallahi ɗum no wawi waɗugol joni noon a waloto ɗanoɗa a anda sa finayi ko wiyete kon ɗoygol ko miñam mayde ala ko hulɓini ɓuri ko wiyete kon ɗoygol hiɗa wawi ɗanade ronka finude seede muɗum ndaare du'a jangete ɗon si on tigi fini o inna alhamdulillahi allazi min yetti on allahjo ahyana wurnituɗo men bada ma amatana ɓawo o warde men haɗi a mayi few sa wali ga ɗanike ruhu ma o yaltay wonki yonko yalta yaha few ha kat sengo dow kammo jeɗɗaɓo ko ɗum allah ini allahu yatawaffa al anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alayha al maut wa yursilu l ukhra si yehi ton ko yawɗa finde o si goɗɗo findinima ko tuma kon arti ko naati tiga ɓandu si wawa fingol joni noon waloɗa ɗanoɗa tranquille hoore manen ko dolle rasta allah huɗi tokkuɗo on allah huɗi tokkanaɗo on huɗi soduɗo ɗum non ko ɓuri hulɓinade fop babajo mokoba duuɓi 50 allah arsika ma ɓiɗɗo debbo mo allah innuno nelaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam si allah okkima ɓiɗɗo debbo a ne'imo nedi l'islam a okkitirimo l'islam o wona noyte heedo hakkunde ma an e yiite nge wakkiloɗa non on an o babajo e an e o nenejo yahon yangoyo ɗon heɓon mbuuɗi jawdi laaɓundi ƴetto ndi jonnon o ɓiɗɗo mon ɗo woɓɓe no ɗaɓɓi ɓiɗɗo ronki heɓude ƴetta jonna ndi mbuuɗi ma ɗo o ɓiɗɗo ma ɗo yaw o soodoya meche o soodoya rasta o ara o waɗa ka hoore makko hollamo inna allah a okkilam ɓiɗɗo ko wonata sabu mi natoya aljanna mi daɗa yiite jahannama kono miɗo hollu miɗo ekkitude mo hande kadi ko honno min yeddiray ma ko ɗum woni ma'ana on sooduɗi rassaji ɗo waɗa ka hoorema yeddan allah ɓay allah hoɗi tokkuɗon e tokkanaɗon e sooduɗon e weltorɗon kadi wara yeeso ma hara hiɗi piyo leyga ka wolotako hiɗi piyo ton o feƴƴa yeeso ma hara ɗum ɗon ko fierté wonandema hiɗa weltori ɗum ɗon hiɗa yiɗi maygol acca suudu ma ndu fop ɓiɓɓe ma rewɓe fop goto ala e dewgal hiɗa yiɗi ɗum hiɗa yiɗi maygol acca ɓiɓɓe ma fop hara ɓe ko moriɓe rasta hiɗa yiɗi walagol maaya acca ɓiɓɓe ma fop hara ko waɗɓe rokje hiɗa yiɗi walade maaya acca ɓiɓɓe ma fof ko yuppuɓe tuuɓe o beyo hasibo hoore mum ko adi hasiboyede ko allah non woni fewnowo on yo allah fewnan en ko ya eto hattirde e etade allah yi'anama a waɗi ko wawɗa kon julɓe ɓe seedi tanoma toroɗa allah ɓiɗɗo karamokojo no murta ɓiɗɗo mo wona karamokojo hino feewa pewal ngal koye allah jogi koye juuɗe allah woni innaka la tahdi man ahbabta a wawa fewnude on mo yiɗuɗa walakinna allaha yahdi man yasha allah fewna e kala mo yiɗi fewnugol yo allah fewnan e ɓiɓɓe meɗen ɓen e hoore laawol l'islam mi torike allah mi tororimo inɗe makko ɗen fop e sifaji makko ɗin fop ya rabbal alamin kala marɗo bakkatu o janɗi o fanɗi o suuɗi o feeñi o andi fi makko o anda fi makko yo allah yafala yaafo en fo meɗen en fop tuuɓe ruttoɗen ka allah wata en heferɗin hay e goto wata en raɗo hay e goto wata en inñin hay e goto fewuɓe yo allah tabintinɓe ɓoyliɓe yo allah on fewnuɓe barɓe ɓe yo allah on ɓeydanɓe ɓe jogaki ɓe yo allah subhanahu wa taala on okkorɓe yo allah dande en ala e wawata e joguede yo allah yaafo e yaafo mawɓe meɗen heɓunoɓe e jibbini en e nder laawol l'islam wuruɓe yo allah ɓoynudu en enen e maɓɓe mayɓe ɓen fop toriki allah yo allah waɗu firdawsil ala werde maɓɓe yo allah waɗu golleji meɗen ɗin fop hara ko fi makko wonden e gollirde musidɓe julɓe tedduɓe kono anditen wakkiloɗen suumaye tawi en hikka goto e meɗen anda si hooray ko warata hande ko jeenayi suumaye en anda si sappo taway en so tawnade yo allah taw o rinɗinin en natogol yiite jahannama mi toriki allah jooma andeji onon marɓe andeji yo allah ittan on andeji moɗon mi toriki allah subhanahu wa ta'ala marɓe problémeji e dewle muɗum yo allah on ittanɓe mi toriki allah subhanahu wa ta'ala marɓe zurriya yo allah on fewnanɓe
on weltanama on sannama on jarnama balle ko woni arde kon fiinde julirde meɗen ka yiɗon miɗo jooɗi ɗo kala wawɗo wadde haystayi ko mbuɗu goto yo waɗan hoore makko o waɗana Allah ñande surroɓe arti ɓay pellete ɗum waɗe haray fewno noon ka fewni ɗo hay heɓugol ko kipa ɗum surra ɗum no tawa e mande moƴƴaneɗe yo Allah okku en battane moƴƴo haray en jango si tawi jon jango jaɓi ka page meɗen Facebook Lawol Kisal ɗo ka alluwal suumaye ɗo inchallahu ka juulirde meɗen Masjidu Ibadur Rahman e nder Laken Belgique ko wonno ko ɓaawo mbodo ɗo ko musidɗo